Karing may nga labasa na yaldo kilumning pamangampanya, madalas talang damdaman ding amanong hindi kami bayad. Suglong di pa itang amanong abonado pa kami. Nanong mo rin ang sabyan, nung sasabyaning taong, nako man mi bayaranan. Uling nung labenta mo, king may basang ebanghelyo, ating mi bayaranan. At metong karing mismong alagad na ning Ginoo, Judas Iscariote, ya mismo'y may ngutang, anyang may kikit siya karing pamuntok daning pari, nanong ibiyayo ka na ako, nung sopan na kayong makarakap kang Yesus. At bayaranan diyang 30 sa laping pilak. At nanong kalibe, meninto niyang oportunidad, Judas, baneng apagtaksilan, ing Ginoo. Masala, king kwentong iti, king dake ning kwentong iti, akabud mi bayaranan niya, Judas Iscariote. Pignasanang pagtaksilaning Ginoo. Keniya mayakit may kading metong amasalang panagkat. Etamo sukat paglibe, ing tunet maulang pamiyabe. Ganakanta mo, king kera kalandaring alagad at alagad ning Ginoo, at abud may miliyang 12 ang maging apostol na. Kabilang iyo, Judas Iscariote. At kaya pamipagkatiwala, ing pitaka ning grupo, anting tesorero. Pili niyang pamigatagon, Judas Iscariote, king malapitan akayabe ng Ginoo. May pagkatiwalan. Karin mayakit siya may kaditang tune at maulang pamiyabe. Akabud mi bayaranan niya, Judas Iscariote, makanya ng piglibe, king atong 30 sa laping pilak, ing tunet maulang pamiyabe. Iting kayang piglibe. Migit king nano pa mang bagay, mekad, sukat tang dinang ulaga, ing tunet maulang pamiyabe. Pamiyabe naman ding miyasawa, o ning meto nga pamilya, o ding may kakaluguran, may kakamaganak. Tatlong puntong buri kong idake kaniting pamigunam, bandinan niyang ulaga ing tunay at maulang pamiyabe, at iti sukat paglibe, mumuna, ela sukat pagtaksilan, ning kikatang pakamalan. Tutong makalungkot at makasakitlog, aking kagulutan ating pakamalan ang magtaksil. 30 sa laping pilak yawari ulaga, itang tunet maulang pamiyabe. Kamiyabi kang Judas Iscariote, kabilang karing 12 ng apostol. Potang makahirap at migit lalo potang makagulot, karagulabage, nung gawan tamo itang bagay-bagay makakayap para karing ikatang pakamalan. At meto nga bageng etamo sana gawan yung pagtaksilan na rin kaya katamong pakamalan. Nyama kanya niya namang kambiyanin mo munang punto, mayakiting kadong punto, ban kanita, ding pakamalan ila pagtaksilan, kailangan ing lugod manatili. May kalitang lugod yung mitulak, kaya katamo ban kanita, gawan tamo itang makakayap, at makapanasakit ka rin kaya katang pakamalan. Lugod bala mo mawari, kinggewa ng Judas Iscariote, ing lugod amen natili,
anyaking banantawli, ing Ginoo, ikwaneng pisali. King kadong punto, adon taming grasya ng Diyos, banlugod sukat manatili, eta iti pamisali. Uling migit king nano pamangbagi, ing ulaganing lugod. Lugod asana akwatamong papanatilyan. At banding pakamalan etala pagtaksilan, ketang lugod amanatili, at etamo iti pisasali. King katlong punto, panagkatsiti, magita mo sanang tapat, parating gawan, ing dapat. Arapa naman ing kayabe o pakamalan, migit lalo na king kagulutan, manatili tang tapat at gawan ing dapat. Kaniting pamigunam ning ting Miyerkules Santo, kawangis ni nga banggit na nga pong bang napon, consistent ya karening Ebanghelyo, Lunes Santo, Martes Santo, at ang gana kening Miyerkules Santo, ing papel ng Judas Iscariote. Kaya ang Lunes Santo, mayakit ka rin nung nano itang paulaga ng Judas Iscariote, anyang akit na ining malapabanglong tigtog ng Maria king bitis ning Ginoo, pesa yang nana, o ba't enakano iti pisali, at ding abli, ginamit lang pinyaw karing pakakalolo. Pero migit kanita yung kayang kapagnasan. Abala mo mawaring lalto pang mas maulaga, itang material abage, kesa kitang depat ng kasiwan Maria, as si Janing Ginoo, king kayang kamatayan, anyang tugtog na yung pabanglo, malapabanglo, king bitis ning Ginoo. Napon king Martes Santo, makapaunanan ng simbitla ning Ginoo, ing magtaksilya, Judas Iscariote. At yan iti Miyerkules Santo, may patutuanan itang pisyag ning Ginoo, at yapa mismo yung may kikit karing pamuntok daring pari, at may ngutang nanong ibiyo kanako nung sopanda kayong makarakap kang Yesus. King pamagtaksil ning Ginoo, pigpalit niya itang tunay at maulang pamyabe, king ngalagang 30 salaping pilak. Nga kupen, makanitaya kahulaga, ing meto nga tunay at maulang pamyabe, king 30 salaping pilak, makanyaning piglibe, Judas Iscariote. Panagkatamo, para kaniting pamigunam, etamo sukat paglibe, ing tunet maulang pamiyabe. Tutupin kayang kaniting eleksyon, o kaniting pamangampanyat, ang gana keng eleksyon, atin pin kayang tawong sasabing, hindi kami bayad, mapalyaring kaniting panuning pamangampanya, king miyayaliwang paralan, ating bibabayaran, pero ing maragulakotang, nanoing kapalit na nita, nanoing kalibe na nita. Ganakan tayo, Judas Iscariote, ami bayaran, at kabud mi bayaran, itang tunet maulang pamyabe, kingat ng pulong salaping pilak, piglibe. Adwan ngining grasya ng Diyos, banding pakamalan etala pagtaksilan, baning lugod manatili at iti pamisali, at magkapilit maging tapat, gawaning dapat. Baning paganaka, niting kapag masusyan, akwa tayang pakibalak, etamo sukat paglibe, ing tunet maulang pamiyabe. At metong yung panagkat, ing nasa akong idake, kapamilatan niting panagkat at tanaga, eta sukat paglibe, tunet maulang pamiyabe, king tapat akayabe, ting paneng
kayantabi. Etaya sana apusan, Judas Iscariote. Nunay magkapilit tamo. Eta sukat paglibe, tunet maulang pamyabe. King tapat akayabe. Ting paning kayantabi.